Il silenzio della notte, in spazi fraics ed umidi, sotto la crappa, in sfesses o semplicemente in casa, puoi tu scoprire un artropod, ci fila sveltisce in cerca de dals de magliar. Instinctivamente hai forse un po' schif, ma non restar pro tia prima impressione. Miriam scotigera coleoptrata. L'exemplar cresciu ha 15 peraciomes finas, lungas e stiglias, in tot sun quai 30, ed in corp stabil ci til permette de filar svelt sur paraiz, fons e celsura. Il maglia jent insects como scins, pideres de let, formias e blattes. Quais combatte il cultössi cel injectescha cun sia morsa. In giuna tema, l'erlogna rogn na fa per regla nöa all'uman. Unicamente si stil disturba ferm, a poi il do star con una morsa congualabla a quella d'un aviol. Album da famiglia da Miriam, scolz 100 pes ed ils 1000 pes e era l'arlogn filien in Miria pot, quai significa Blair Space. Savens baiainus nos super biohero cun la scolopendra. Scoil ciccia pulvera gida l'arlogn filien ad eliminar insects molestus, scoils muschins che entran da scuse in nossas chasas. A propos chasas, nos stavani mince cas nomnar qua amo un'altra creatura con 8 chommes con qualitats architettonicas de record. La rogn, ci non es un insect, ma un arachnid. Alc colia però als arogns ed ils arogns. Tots dus pon surviver senza problems, schi mancan in perda lor chommes. Curriculum vitae da Miriam. Spazi da viver, el vive cu gent en abitaziuns. Lunghezza 2,5 fin 3,5 cm. Nutriment, insects e piccens filiens. Aspettativa da vita 3 fin 7 ans. Sens caracteristics, l'ultim per da chommas è pli lung e sturgia na vos per simular las antennas davant ed uscia disorientare ils predaturs potenzials. Il super bioeroe solitari e silenzius ans jüda at gnar nossas abitaziuns da parisits molestus. Il viva con no senza ans dar disturbi. Schavot el inscontraiva di mena ein il stür de la not, si serai als öls i semgiai in avant. Super biohero, salvader dalla biodiversità, da vigl e na.